Dikolo tse robong profenseng ya KwaZulu-Natal di ile tsa tlameha ho kwalwa ho tloha ha kgwedi ena e hodimo e thwasa ka baka la palo ya ditshwaetso tsa COVID-19 tse ntseng di tswela pele ho hlwa mekwalaba. Some parents did not disclose that their learners or their kids have actually tested positive, but they allow them to go to school. Some even when they can see that there are probably signs of fluid signs, but they continue to send kids to schools. Lefapha la Thuto la Province le fuwe tumello ya ho boela le kenya tshebetsong lenaneo la hore barutwana ba ye dikolong kwa dihlotshwana tse nyenyane dikolong tseo ho tsona hona le ntshubuhlellano, empa mekgatlo ya matitjhere e hlahisitse maikutlo a ona ka mokgwa ona. The National Teachers Union urges the Department of Education to provide mobile classes so that the learners are able to adhere to COVID-19 regulation, which is 1 meter social distancing. Not all schools have received their PPEs. Not all schools have the enough screeners who must assist in taking temperatures. Those things, if they are not happening, there's a high possibility of allowing people to get in even when they already showing signs of the virus. Ho sa le jwalo mekgatlo ya matitjhere ya Kapa Botjhabela e seollotse ka bohale Lefapha la Thuto la Province ka mokgwa o le sebetsang ditaba tse mabapi le sekgahla sa ditshwaetso tsa COVID-19 dikolong. Mekgatlo ena e boletse ha metjha ya dipuisano e sebediswang le mehato e latelwang e sa lekana bakeng sa ho fumana tharollo mathateng a jwale a palo tse ntseng di tswela pele ho phahama ke barutwana ba fetang 1,300 ba tshwaeditsweng ke kokwanahloko ya COVID-19.